Queen of Zamaland ye bleti onela ena adwori achi mom no bebali la me dudu make nzama edwazo nzama edwazo ekuse elwa mahene elbrengbuni elwo DC elwo assemblyman elwo MP na sese engama nzamane engeli boa edono kun enu ngedowo ki ekoya la pepepepe nzime dwazu se the buy ye japade kumpe imalu kukwe ene nyenwu ye kuko haria ekuno kuko a chise kwotana aze nzandremali nu motimeni kan bobobanu muala ye hure hunke don ya la wonu mo bongori bo ngoboa nzama ona be kodokunu etiama nzime dwazu eleka zoani ejokenia yedi mabonzo ke ejoke ka koma enen zama azudini omu anazeti nzama azre mo mrada na male doruwa be number zo na be sa hodono ara umokoti ezechi ewiade kamo ye wonhwara ngbanima zereke ton ongo ton yebese kakura obo eronkwe na omo enwonga sraku biala onziari shinunu ejoke bobomo ariye ehyenwola nuhua edwoke dedemoko juno sorola enze ne aye hima de motisiele ye de bia ha ba me adwonre meni no mo be mane ye zo aye yarikpani la zo anu meni no kuni alize ba ba bre azia ke ye koyale pepepepepepe motisele odisi elwo MP elwo assemblyman elwo brengbuni elwo amahene na sese engabo brakpala ye krekun ye nzo ne yetia wo kenzama edwazo selai kakra ye kwe pepepepepe osanti aleke ye lare na nyamre adaroma ye dwazo ye dwazo ezi ye nyawo sisibe bi ewe nu osanti aleke tumvre awureka kwaka motozo samuel ya zrela emma onwoso eheti me ye nyawo sisibe na ye hora ye dwazo botin zama ye dwazo bi ku kakra nzama foforo ne mo ye kundela imo ye yele kunhu moti ebe zonyime ni biazo ne anasa mo brakpare bia emma nzama mane ne a ye de kunu ala mo ye marwozo ye leriere wozo ezi eba browazi kakra kameke kame wonhuana male ye ba doma ya via maba kakra meke kame ye hunke minya mo be wo boaye male mo be de beti nyane be ma moti male de be wo de bebia nu oye boy eheti kakra mala mo ye ne bekwa ke ye kwa ya lele moti se be fo be sie kwanini le fi ke de wale do ememme nwozo engebu aye biala be kan seze he ya imomo ye ba browazi sentia ke ye do ye ma ye kwanini ne akodre ye mokoti ye ze ye papa ye ninya ye de biala osagefo Dr. Kwame Nkrumah sukuru mo izi mo meni shimo mbubo banu mala bie ehodre no zuko de bie enne boni yenwuya galamisi ele tu sukuru ne yado yazro ye kwa pepepepe azuro mo la mo ye papa ye ninya ye de biala Dr. Kwame Nkrumah biala no ho ala enne azuro ni anyi ezechi galamisi dumanu yika ye die mesiense akufu ado ebukejima wonzama iga ye ni nyeno don ye manzama ibuke school wanzama yisisi hospital wanzama ibuke jima ye manzama ibuke galamse ejima ye manzama na ye de enzama ye nwini erbonia ya ha ye kamo ye kwe pepepepepe ye die mesien te galamse ya nzama ye japaje mo ye kunda moti kakire o papa akufu ado ke nzama se te galamse ya reba japadia oganu mosesu akumbi ala zo babuke jima ya mabela ye mo ye de ne se galamse ye iya adwon ke obuke wonsama sheti yiva be do onu akeberen na bezetin zama zre na mrada ne mare ahone ehube mrada ne mare azre mo bedoru be nye no zura no mo kotin zachi a imomomo boni aye mo ye baye sheti yesi ye first den zamania esi eni bonzo ke be hanzama ni ahubie na belenzama ma sebeda be sebelenzama ma be hanzama ni ahubie na be ma yenzama agbovre ye kwa pepepepepe
Adobunzo kesu onwe ele na mo varo okorela ele no koniala ezokro fo oba but edike yunso ni eye de bia etutu boy ana kakra mo le preke baby okuna nzema ahumane mo odudu ogugu akela ebe dodu ayo so wonu ke ebe dodu aya ani to duai na vra na ne nzibi okun ake nzema ezu avro nwoke bozoke ibro nwanze yimanzama zara ne elazo eye level motokro bi ala ne kenedia ye ba doga ya mawo ba hanzama nya unbi na balenzama ma ke ye koyale kakra nzima edwazo ye dwazo an ye na yoleti o me ye lare de na tumvre adawroma dumonoti nzama ye dwazo eheti ado bi ala mose eba va yengrando avo bia wo bonala yengama wadan wonzama zre na no way nzime dwazo kakra nyendrega boti oduke dan ko ye kachi ye ho boti be fa be sie kwanini a anga be breba nwazi be mejima ne ye pepepepe nezu avra anye zoe na makro fofore izeba horaba nzen ba do ba mabe yedi mabonzo ke ma enyi lakeni na tutu oni nyeni biebu medan mo medekra wo mame yalem na zilatio boti amamre kama gro be hanzuma nya ubi na balenza mama ba mabenye lake edi mesin mkaken dingliza mama yo nyane na mdam dingliza yo lo ngokwa edemo ezi TikTok anete 3 duma bo modern na follow me ebe woni nyene don mo yem gwakara mama ojejo na sen dingliza mdam dibie edi mesin ye kwezo na pepepepe ika ye nunua nzama buwa yele eti yama yele yeka moti ba hanzuma nya ubi na badabere nzama ma bedi ma Queen Elizabeth ye bedi onwa Queen of Zamaland medabe mu abase nyame yira sonafo biala enye video e share send megon esende emogon na ma ye nwu ike nzama ku yele abusuan se na nzama edwazo ekuse mele beni bangaizo mutiele yede bia anga dwonre ngara be yele tendela sende megon esende emaogo meda sonafo biase nyame yira sonafo biala